Aka won semo na boy bia send ya bia ma me WhatsApp ba amanfo edin semhunu okrom apa sare o se edin bi wo hon man num wi oh kogu obewi aso so on say Christabel num wi da say madi ai o wi no de memedin bi atoto so na mambo ofu edin ben sa o se Aaron edin bi say Aaron num na wi ho am na num na edin obobo say atimi num wi na mambe mo so se atimi aka say Matthew edin bi say Matthew o dize be ya chiwi ni bi say Matthew ana Aaron oso boyos o de mami jana ha akwan ba ya makobo obi din na bi oni akobo edin ben sa na ho a bodi boyos ebi akojo bonto o here den ya che no so ya 15 raps boyos obeti say ya sondre ya so dwe ono so guy's name anya guy name o na o te so dwe aviso bi o sa mi mate bi koto campe ye boni dia na man for fi say the nickname ni dia no koto campaign so here den Richmond koto campe ni dino no ni surname ena madam tibi busa say eti koto campe na nyina na ye o surname na busa waje so koto campe okay Richmond Kagu yanko na men ko tene way na bibi ho ana am nyi gown na free menum na asem we mira ho o wi gam o studio boyos to the beer flavor o de agrago bon say gme mo ni abi o boyos mi amini harada boyos na wo asem we na mi amini ha okay mi no ka say kra mi ni ha mi yam frama aminam from boyos yamwade enko na mi wi o yamwade enko na boyos upon my return from work, I heard my wife. Upon my return from work, I heard my wife. Boyos, I was some. Upon my return upon right. I want to know Akwana kwa juma. Say year of return ana. Year of return. And as a back to baton and as a free mountains na ba. Akwana return. Wakra na iri so kwa juma ba. Onkwai. No yes wo kwa na wa unim boys. So ja na de wodem. To yes wo ba be fa. Obedu fie ni iri ni ho. Betia maso we aso we. Boyos kobo din here dey say my boy here case na si wan pokuase okay boyos ayara wo sem treze abrante area na so yira fa unze krase de say hono me bi na hono nya develop the areas no so mo use public toilet na mo o jana ko jana na pokuase hono no de ese enye de ya sheda ye ni bia e ndie nua de ni bi to ye na obi chenze o yire o twana to kakra we kira ha to tiante mu frɛ na jai no wura ha zisie say na yiri ni wura ho no skirt and blouse nko na hye no oh person from afan no boyos e condition ben nko na hunya wa abrabom tira se boyos wo ko se public toilet ni so nyina electrician bi hye ho dada na electrician ni se wa be hye bulb ofie ho a hye bulb a afere wo ko hye bulb e wo ba na ya ase boyos or the light ko to ya ase na se and on no abra you show boyos abrante bo ura ho no lamp no enko socket no enkom se enkom ya se light on the boyos una ngaza no se me hoye bulb no enko socket no na ho kan ho boyos so se akwane electrician te bi o hye wo wa hye wo fia no di wa peja maame no de maame am maame na be hia no public toilet so e se ye nua et maame ye o shiri nya na toilet dan so ye atini te ko sisen abradia ya am se bi investigation ti me mu ni di mo bande obo boyos aso no e din aza wo aso de din ta bobo boyos suspect akole ame aka obolo electrician boyos or the abanu or the pit latrine the ecosystem boyos abrante no betos wantimi anhye no so na yire sorry free say obani mo na net so ena be ma tejana no so Debi be ma ne okay akoto onze ajana no transfer do sa Matias to akoto de ne sa na si wo sa obani dwane ena obani si ne so obani dwane etu ono emani bi ana me se obani dwane so sa no de abehye so obani dwane
no ba ni ja akwa no ti ansa na wo ma wo so mfa won sa no mpagya mra na uni ato share no so boyos wakuno okule teaching wakuno cause utim so no ba wi ase oba wa pe na ma na twen ma na ani very very sad boyos okay ayare wo sema the Accra Regional Police Public Relations Officer DSP Efiatenge yeah ono o chiremu a ayare wo sem na investigations bebrebe za akoso sanse wo se sa hwe wo nu adwenem se okoto asem bi sei so na boyos anga bere sese sebi o ebia magodi so bi ne me yire da na anga bere me ipia bontia mabaje club ba ko me no ma na me su wo su sei se wo yesu guyemu wo su mo binte tu ba su sei se support you know to be so say dem because wo say am say no na me no mensa ko se ye boyos bibi se ye jeje mo wo say ade anya odi ano wie na wo kofi na o fa onwe ko to yere nso e be ya asem se wo wie sa na akwa ni dwane na bia se court nsem na odi amaya ma me ma odi case na nkasa okay na ma me ye main case no way kanishe okay kanishe say Accra boyos onuga gofo bi so akowura Ghana Revenue court saneni ji enyon we a taxi driver, we a truck driver, we a coach driver, we a boyos VIP driver, we driver bia. And when ze me ba lam de mekana ko fa bo bi so. Ani sa o no kwari. Ugabo. Ama absorb akwa boyos ugabo. Nipa who driver so hwe. So hwe phone. You are talking about Operation Stop Road Accident, Mr. Phones funny calls funny at the other. And a potos no so momo dia. Oba agune da araga jansion. Ofurukrom mpa if onim omo Ofurukrom police for no brepa ho. Chief Inspector Tane Boach. What go slow ba. What poto na. Some filia no sa ahwe no fine kogu. Boyos. Yantuaso o de yantuaso go court na me brain so 34 minutes after. Poto etima wa absorb akwa de. 35. So we are your ties in this one. After 5. Boyos Kanich District Court. You fine driver be. Saying. Tina me to a driver of 960 cedis. Oh yeah then. At the end so red. And on the also be trim. Traffic light. Ah, same thing in no. Traffic light na fear kwan but Ofurukrom say utimi calculate say obetimi atwam. O to sa amuna kese na fe mu say na others na fear da. And they true. Asia. Na mgaza na akwa ma de. Jakwa ni twam na ye ni say. We twam ama ampeni ampa police fortune. Asem ko pie mo Kaneshe District Court. Joe Dagadu. Yadiniko court presided by Mrs. Eleno Kakra Vance Boche Boyus Uchiremwa was sentencing to a fine of 80 penalty units. 80, which is equivalent to 960 cedis. 80 na na 100 ya 1.4 or say another 25 penalty units. I am also boy 300 Ghana cedis. Na ni nyina se wa ntua so a obedam ba ko 2 months ba ko na ba ko 4 weeks as ever say 3 months no enti unu e den obetua because boyos anyum bi say the obody anim Francisburg City. Yes, Francisburg. I like that. That time TK more than 4 ne honu nyina Brency that's my fit Nana yam beauty Nana brefo boyos Nana fa that time Queens sport that sport ne continent na kwa de hona nyum nyina we free ba me go free na metinta e odo ye we di fama me say the magajo say yeah mo de ne love it to na say combination utwa no for ne kakra emva no fo na say aboa no fo abana no fo nya no de hen no say aboa no fo enye ye mo ade boyos na o we ekon owo bi a ware na mo akopie na sumda da bi ekon ye boyos e do ya mo de ontwa aboa no fo ne kakra no atwa aboa ne to ase no enti ne dovin and I know for now, I call you love you. Love it, Dovey. Yeah, my dear, you know. Love it, Dovey. Month of love. February. Love it, Dovey. RCP. Yeah, call Ratri Park. And yes, a crowd. Who's I do? At a Ratri Park. Yeah, Nick can promise. Love affair with Kim Promise. Who you go for it? For up was account. Reaching out for it. Boyos. It's the month of love. Free wine. Boyos.
Makuma girl yo. Miami girl yo. Already have na metal tech. Bro, what it? Happy birthday, what it? Boys. Okay, 37 minutes of 5. Good answer, Wako. Stone boy, Simon Kanjo say. And then I'll sorry, and your man